bimeze. Yes, Argentine rero yamanukaga mu kibuga birumvikana bakinaga na Iceland. Argentine ibitego 3-0 bakiniraga hehe Jordan Hare Stadium aho bita Auburn muri leta ya Alabama muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ibitego 3-0 kabisa. Argentine yitwara neza cyane, yaratsinze Valente Barco byari ku nota 8, ku nota 72 Messi kuri peno aterekamo igitego cya kabiri. Thiago Almada aterekamo igitego cya gatatu 3-0. Hanyuma rero Messi yatsindaga igitego cye cya 911, igitego cya 911 muri kariyeri mu ikipe y'igihugu gusa ya Argentine bayita Albi Celeste. Akaba amaze gutsinda ibitego 117 mu ikipe y'igihugu ya Argentine. Wateranye ibitego byose bikaba 911 mu mikino 1156. Hanyuma kandi si ibyo gusa kuko Messi muri rusange amaze gutanga imipira 414 yavuyemo ibitego, ariko mu ikipe y'igihugu Argentine gusa mu mikino 199 amaze kuyikinira, muri ibyo bitego 117 amaze kuyitsindira, amaze no gutangamo imipira 61 yavuyemo ibitego. Bamwita Leo Messi Andrea Cucitini. Lionel Messi batsinda Iceland byanejeje abantu. Yanejeje abantu ko Lionel Messi yongeye gusubira kuri score sheet. Abantu bari baragize akantu k'impungenge muri match za gicuti yaruko natara ameze neza zindi, ariko Argentine je nk'ikipe itinyitse mu magambo magufi rwose twigira no kuri kuzindi nkuru. Ari impamvu eshatu tugomba gutinya ikipe ya Argentine Ruvuyanga. Yego biragoye ko umuntu yaza akaba defending champion muri ino myaka ya vuba, usibye ngo igikombe cy'isi mu ntangiriro zacyo nibwo ikipe yagitwaye ranakisubiza kiragiye cyaba ndumva ngo zabikoze aririgwe na Brazil kera kugira gute kera kugikina ngo igasubira ikagitwara back to back. Brazil yarabikoze. Brazil yarabikoze. So ariko Argentine hari ibintu bitatu bigira ikipe nziza wo gutinya muri irushanwa. Simuze ko zagitwara, ariko kikwe ko ari ikintu nyine usigarana mu mutwe ukamenya yuko utazoroha. Icyambere, Argentine ni ikipe tactically igoye cyane. Igira ikintu cyitwa tactical flexibility ku buryo yiga adversaire neza, igahita imenya imbaraga zayo aho igomba kuzishora. Bara Argentine hari amakipe bakina babizi yuko agiye kubasha umupira. Argentine igasitinga back. Nuko yagira ibibazo bya defense ubu ngubu wenda nka Cristiano Ronaldo akaba yaravunitse, Otamendi akaba ashaje cyane, ariko mbere hari igihe bicaraga bakaba ati ikipe ishobora no kuduhitana. Bakazajya bacungera ku account bavuga ati Di Maria na Messi ngo Di Maria yavuyemo baraza kuba bameze neza na Rutahizamu imbere, abandi twese tugiye kurwana no kugarira. Umupira wafatwa na Makaristeri cyangwa se na Enza agahita usohora ashaka Di Maria akiruka asubiza kwa Messi baha Rutahizamu ashyira mu izamu. Hakaba n'izindi barakati ikipe turayirusha reka tuyatake, bagahita batwistinga uko bapanga abakinnyi, noneho bagapanga bagamije kwataka offensively ari beza cyane mu gusatira. Ikiza rero tactically kuba bagira option A na B, nukuvuga ngo biguha ishusho y'uko umutoza azi groupe ye kandi ikipe ntagihinduka cyane. Iyi ni ikipe yatangiye gutegura nyuma ya Covid gutyo muri 2021. Itwaramo za Copa America, itwaramo igikombe cy'isi, igarutse mu gikombe cy'isi. So icya kabiri gikomeza Argentine, iyi ni imwe mu ma equipe afite abakinnyi ushobora kutabona muri ano makipe wenda nk'uku France zanye abakinnyi bari gushininga cyane, Dembele, Ballon d'Or, Champions League, Olise yaciye ibintu muri Bayern, Mbappe ibitego 70 muri za Real. Me ni ikipe ifite abakinnyi beza cyane ariko badasakuza cyane. Ushobora gutekereza ko mediane yabo yabane, nubwo Rodrigo atangiye gukura na Paredes wasubiye wabo gukina, Messi bose yarwanye n'ikintu kimwe. Muve mu makipe bashyira kuri bench, mujye mu makipe baho umwanya wo gukina. Paredes asubira muri Argentine, yakina muri Boca Juniors. Yego, Rodrigo de Paul aza muri Inter Miami. Kugira ngo mubone playing time, mutaza muri aba bench. Of course na Messi arakina, Enzo arakina, Makarista arakina. Aka kana katsinze kitwa Valente Barco gakina muri Strasbourg. So wareba Lautaro arakina, wareba na Sekio Julian Alvarez na barakina. So bafite ikiza nanone kikomeye
cyuko groupe yabo ije iri mu kibuga ikoreshwa ikina kandi iri balance uri kubyumva harimo abakinyi bakuru n'abandi bato basa nkaho bari kuzamuka iri balance kabisa icyo cyane ngiye gusorezaho bafite ikindi kintu rero cyiza Argentine rugangorana nakivuze cyuko bafite experience ihagije muri aba bakinyi bakuru twavuze ariko bafitemo na jeunesse y'abakinyi beza ntago nka Enzo ari mukuru Enzo nubwo yatwaye mondial ariko n'umwana muto cyane urumva bafite n'abandi bana bazanye baba bencheri bato beza cyane Giuliano Simeone bakiri bato kabisa ku buryo n'umwana wa Simeone ba Giuliano n'akamediateri kaza cyane ka Giuliano Simeone urumva mu gihe bazajya bavuga bati tugiye guhindura bizajya biborohera kubona ibisubizo nkavuga nti rero ikipe ya Argentine ntabwo ari ikipe yo gusuzugura hari ukuntu abantu mbona batanga prediction bose bakigira ku Bufaransa bakabatereka rekati wenda umuntu yahengekera kuri za Portugal n'Ubwongereza bantu b'Imana reka turebe ariko ya Argentine ya Scaloni ngenda cyayifiteyemo akantu k'ubwo ubwo rero nuko bimeze ka kantu tukababwiraho ubwo katatwisobana ko nuvuga ngo mu mateka y'igikombe cy'isi abatwaye ibikombe bibiri bikurikiranye n'abataliyani bayikoze kabiri n'abataliyani 3-4 3-8 yego hanyuma na Brazil irabikora urabivuze muri 58 cyari cyabereye muri Sweden batsinze Sweden n'ubundi mu rugo nanone 58 nanone 6-2 Brazil irongera cyabereye muri Chili irongera itsinda Czechoslovakia Republika Czech 3-1 n'ibyo bihugu rero byabikoze abataliyani na Brazil cyo Brazil ihariye kindi yo imaze gukina finali 3 zikurikiranye 9-4 9-8 2-2 kuzikina 3 ikurikiranye kuri finali 9-4 bakubita abataliyani kuri penalty 9-8 batsindwa n'abafaransa yego 3-2 na 2-2 batsinda Abadage mu isaha kabiri naturagaruka no kuri mukino w'uyu munsi wa Mexique ubere muri Mexique na Afrika y'Epfo tunagaruka no kuri press conference ya Infantino wavuye mu byinshi cyane mbere y'iki gikombe cy'isi nibyo niko bimeze umwe mu mikino ari komeye cyane rero wari umukino ikipe y'igihugu ya Portugal yakinaga n'ikipe y'igihugu ya Nigeria akaba rero ari match yabereye muri Portugal hagati y'ikipe ya Seleção das Quinas nkuko bayita na Super Eagles bana Nigeria byaje kurangira guterera n'umukino waberaga aho bita kuri Dr. Magalhães Pessoa mu mujyi wa Leiria muri Portugal byaje kurangira ikipe ya Portugal mu rugo itsinze ikipe ya Nigeria ibitego 2-1 igitego cya mbere cyatsinzwe na Pedro Neto ku munota 23 hanyuma umusore witwa Adams ku munota 37 umunya Nigeria arishyura ku burangare bukomeye cyane bwa defense ya Portugal yabibiye umupira gatoya cyane akoza amano awushyira ruguru Adams aterekamo igitego cyiza cy'imoso ariko noneho umupeti witwa Federico Conceição ku munota 75 yaturukanye umupira mu ruhande rw'iburyo yagenda gacoma mu moso ye arekura ikintu cyitwa umuhunda umuzamu ari kwedora biranga igitego cyiza cyane Cristiano kano gapete yesa gakomera n'amashyi aravuga ati uyu mwana rwose yazadufasha cyane 2-1 rero Portugal itsinda Nigeria iyi match Cristiano ntabwo byamugendekeye neza kuko yagiye ahusha amashance menshi abantu babonye chance ebyiri yahushije mu byukuri arebana n'umuzamu pass ya mbere yari yakiriye ivuye kwa Nuno Mendes baro yaramuterekeye neza ku kirenge za pass ziva mu mpande murabona za pass za Nuno Mendes azamuka yihuta cyane agatanga pass n'imoso iri press neza ku buryo bisaba gutereka ikirenge gusa wagifunguye ariko ahitamo gukoresha imoso ahantu yateye umupira n'ibibazo bikomeye cyane kuko umupira uteye ahantu hatandukanye n'izamu aza kubona indi pass nziza cyane ya Nelson Semedo iki cyari igitego mu byukuri yari nabikoze neza ashaka gushyira kuri poto umuzamu yasaga naho yataye umupira uragenda uca neza ku ruhande gato rw'izamu aho icyo gitego nawe byamubabaje cyane yagomba kubatsinzemo ibitego 2 muri uyu mukino ariko bana baravuga bati uyu musaza Cristiano komona asa naho ari we ugenda wangiza ibyo bano basore babaga bubatse ariko wenda ni imikino yo gushaka uburyo bakosora mu gihe bagiye kwinjira mu gikombe cy'isi hanyuma uko umutoza Martinez yari yayipanze umutoza w'umunya Espagne utoza ikipe y'igihugu ya Portugal abantu baravuga bati uretse Nuno Mendes wenyine utari wabanjemo ariko abandi ntekereza ko ari ukunguku agiye kujya bapanga ko mwizamu yarafitemo Diego Costa umuzamu wa mbere w'ikipe y'igihugu hanyuma Nelson Semedo nyuma yo kugira saison nziza cyane muri Fenerbahce nubwo mu kujya banzamo kuri kabiri Ruben Diaz ndetse na Inacio bagakina muri defense centrale mu Diego Dalot yakinaga 3
ari naho tuvuga tuti wenda Nuno Mendes nabameze neza n'uzajya ubanzamo kuri gatatu hagati mu kibuga ubwo Mendes aje kuza simbuye yaje kuza simbuye Mendes hagati mu kibuga n'aba President babiri yitwa Joao Neves ndetse na Vitinha mu gihe Bruno Fernandes yarabari imbere nka nimero 10 n'ubundi nuko gomba kujya ipanga iyi mediane ruhande rumwe Pedro Neto wa Chelsea watsinze igitego cya mbere hanyuma urundi ruhande yarashyizeho Trincao bavuga bati ashaka kubanza muri Francisco Trincao cyangwa se agashyiramo Bernardo Silva igihe wenda ashaka gushyira umubare mwinshi w'abakinnyi